keberadaan tuh. Ada di Wonji, sekali seminggu ada umpi tapi 5 karung. Panen padi ya? Tinggi. Banyak kali orang pun cuma. Kita belum perlu. Pinjau pajan jalan mana tay? Hah? Pajan jalan kan? Yang belum umpi kayak kau tuh apa yang anak nih? Sore belum umpi ya? Binong tuh. Binong umpi lalang.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ